1st and 2nd August 2024 salte salnoi romye watui thok yakhiye phai mobile Udaipur Gumoti district ni tolo tongnai tuinani edisi village ni baisho parawo tui lomoni chapa kase phai ha mai kai paidrui khetok toro mai kai lai pai ha yagu yo sing sulaiye klai laiye yagu klai no kai lai pai ha bangma arowo rangkhopuija sphai laiye kai lai pai ha himba arangpo watui salnui phaimo baise abo joto mai kai morao joto no suklai pai tine umani sapa kase phai ha khetowo mohaya abo dekheno nukboyo nukwo pho tui lom sai phaimono nuyo phiha aremi bodi khieno parani tongsong tongnai lugorao joto no khokchui mowo klai pai tongmoni sapap tang kase phai ha phaidi chung naile naigrana abo brekhen jorawo lombe thangha brekhen ha aboni strai sapano chung nailegrana apa ini yang namanya itu chung apa ini lama sudah semua negara ini. Kemana? Ini pada musim musim tup dong kara. Like kamu teh pasuk kah aku tuh. Dua दिन नांगले aku teh 2-3 घंटा terus deh. Agak sebesar lah kok. Wow. Oh sih. Kalau ni naik tu dia baik juga, tu itu apa ni? Jenis rolona ha?